kuku kple dɔlame nyamegbetɔ ƒe kuxi le xixia me katã nogo. Ta le dɔkumentria me míakpɔ alie wowɔna ku le Ghana dukɔ me gake gakɔ kpe ɖe ŋu hã míele eŋawo ƒe akpa dzi. Agbalẽŋɔla menye afi meganye NGO director. Egba medi makpɔnu tso agbalẽmeŋlɔ ŋu enye ale ne wògafia ɖi ɖokuiwo alo ɖi ƒometɔwo nenye be womegava li o. Nu ɖeka ne le xexeme enye nenye be wonɔnɔtɔwo lo ƒometɔwo le asiwa wodze dɔ wodze be nakplɔ ayi ɖe kɔdzi. Ne kplɔ ayi ɖe kɔdzi afi ma ye dɔkta pɔpɔ ge be ɖe nu ke wɔm hã kɔke eva dzɔdzɔ ge be register noviwa alo ƒometɔ ɖe kɔdzi. Fi ma dɔkta kpɔ ge wokpɔe be dɔ ne fu ɖem nɛ tutututu ne wɔ ma woŋlɔ ge ɖe agbalẽvi dzi ale be ɖe hã nenye be etsɔmego megava li oa wonye nu tutututu ne woe. Nenye be wodzɔ nenema wodze be nɔviwo hã le kɔdzia akpɔ be gbe sia gbe gbɔ yim ye nuɖuɖu nam ye ekpɔ be nɔtsike nu katã wòdɔ si nu wònye be nawɔ ne nɔviwoa hafi ne naɖe dzɔdzɔ ga miatso be Mawu tɔe. Fifia nenye be woama megava li oa naɖewo li wòdze be nawɔ. Egbãtɔ nye be naxɔ death certificate enye be amekuku be agbalẽ ne xɔe vɔa nako amekukua hã nakpɔ be amekukua wokɔe ɖe mɔtri. Mɔtri hã nakpɔ be exɔ agbalẽvi ɖe ŋu be yeva me ele mɔtria. Mɔtritɔ hã amekukua dzikpɔma naxɔ be telefone number. Ne be report ne alo ne be gbonya ne ƒometɔwoa nakpɔ be gbe sia gba afi ma yim ano amenugba kpɔm le teƒe ma. Ne mi wɔ vɔa mi first meeting wɔ ge meeting gbãtɔ ge miala dze miakpɔ be meeting ma le nuwo nu yiwo ne dzɔ be dzɔdzɔ ge le kua teƒe alo le mi wɔ ge fia di ama. Meeting gbãtɔa fi ma ye mi tamebu ge tso fia mi di ge ɖo. Ɖaka zã ge miala mɔtri wòle mɔtri fe ambulance fe nuwo katã ŋu mianyi nɔ ge abutame. Egadete kute hã teƒe vo le ame aɖewo lia ɖewo nana nua me be yewobe amedzrowo nye yebe nɔviwo nye yewo ƒometɔwo nye ya ta nuxɔ ga ya wokɔ wɔ kua womegaxɔnɛ o. Maɖewo hã node ga kuta gbɔna be yewoxɔ yewobe ga no ɖi ame vɔ. Zi geɖe hã ƒometɔwo wokpena ɖe ame ŋu hafi ekuna asɔgbe ne wotsɔ ama heɖi. Ne mi wòxe mo katã vɔa ye miekpɔ ga mekpɔ ge miala enu woame etɔ̃ ko dze be ga ma nata wɔ. Egbãtɔ nye mɔtri fe, evelia aɖaka kple yɔdo kple ambulance. Fi ma enye le vevie gbãgbɔ. Ne miekpɔ nu mo katã vɔ le first meeting ne miayi ɖe amedɔ na amewo. Ne medɔ na amewo vɔa eva nɔ anyi second meeting amewo katã va ge ava gblɔ nu yiwo katã dɔ mi de asi na woa wova gblɔ dɔma na mi be nu yiwo wɔ nu yiwo wɔ nu yiwo mewɔ yi. Ne mi wɔ vɔa second meeting miava ɖo ne teƒe yiwo di ge ɖo. Ibe biography ibe ŋutinyawo kple ibe amewo gbalẽ na ge amewo nye nu tso ŋu amewo ga na ge kple amewo ƒometɔ katã wose wo katã wova second meeting ma. Wova meeting ma vɔ miatso nya eve etɔ̃ da ɖi. Enya ɖeka gbã koe nye be fi wo di ge ɖo ho yi dzi mi le miakɔ ɖi ame kple ale yi wògafia ɖi ame fi wo tsɔtsi wɔ ge le nya mɔ da ge miana ɖi ema kɔ meeting etɔ̃lia ke amedzro katã dze be miayɔ be ne va ekua teƒea wonya ko miatso poster amanɔ atso enya yiwo ne hiã agblɔ nɔ fi wo ame di ge le fi wotsɔtsi wɔ ge le nu katã miegblɔ nɔ kɔ ke ekua eli ke esɔgbe. Na ne ekua li gbe sɔgbe vɔa
ne odi amevoa u church edi amevoa je nya kpobe funeral grounds amadife ale ku funeral program grounds nya kpobe fi makata jupio mi haya canopy mi haya fi amo onugodo igele nya mi haya afi mi ga kpobe fi amakukwa ambulance ha iha va kaba ala bene ne mi ku avoa ambulance amagachi magbo ne bo digele gia kemi anya ale mi oge na no tam ha pom ni bu ko ga akwa ha na no tam pom manya ba akwa ba 11 o'clock a ko ba mana jo lege akena na akwa ola o ya na tan onu sha ma dia ma ga ka ga va ne odi amavoa ni ka tene va so gbede ku opa na ko be ne ndu di o mana mo am sha mo gbode ala ba nu re ka le ku manya be ha ne ba mo va mana ochio mana ndudu o ma joga no le gaga na shi ha o mereve no mo na re ko ha go chi choga kwa ndudu ako ajo ya pama nda ka ma ga kpof ma ko fi anya ba funeral booklet fi ya o we yi booklet o na de na da ro fonji na wa na akpo mi jojo amagere mata nu ma wo mu la ba do credit management ko akpo program le iba fonji o ita ni gere amare wo fi akonye be na no wo nye be amakua o na agbana 20 lo 30 lo 40 afika kona yi ni adana reji ko ameyo meten wogoa alo meten ni wogo wato wa agbana sigere ha ni amaga akpo nye be ameyo biography ble tribute nga wo agbana wo na no de ka ni ba ma ton amaden a ono de ka ala bene ni be church ya no be oba hnia kala oshi when you call phone you o won fi ko credit bo problem kata ita nalo onye je be nya bona kwa afi no ku avo a je be nya don ko ji ada pe na mi o kata na ba marolia agbana godo a thank you no ni akaje be ne apa amakula mi amadigala pa je be mi ayi amo gbo ba pe mo ami ti shola pe mi ada pe no bari ha wo do enye ba again alo du gami milia mi kwede whatsapp ji adakpe na mo kata ami one joka ha mi akpo ba yo dakpe no afide ha mi anya bere ha kare yo oku abe choma gbe na mare ga ku ami yo wa oba ba oku na mi akpe na mi kankan ya manya mablo fifia to wa nye mi odananu ya manya le abege to wa o mana no wa chonvo o ba kona ma gbona ba pa mi Thursday no kwa ma va pa ma o don ni ko di Friday Saturday o mana na ko go Friday ma ha wa ma o ba meda ni afogbo to mi ma li ha ple biscuit plechi na ma o ka ojo ka Sunday o gbo cho checha o ba gbonu party nenye nye planye veliao nya do kplo ama novi nya ha kplo pa veliao wa do kplo ma sia ma danu akove o wona kaka ba na 12 akele mi akwadu me to gba ma wona nene mo emi dia ma Saturday mi wona na siam le Saturday ma o Sunday kwa o church fifia eko va tro ama sia magale Sunday to wom ai church agbo avama anunamu la baduma nyami wona tovi abatovi a atanye nyepe kezi alo odama bubu we onye group yoko wana tovi ye chilegana ma yepe gba ma mekuko sesege la nye vi ha ma vi to sego dada mala maraka to so amemaku isegole yichilegani nebono naga ya okogena ma akoni afiwa akpofwe nume afia va ajire doa nena ndele mo ya be danye onya enu onyuna ma plile to vitogbo ma khafe no fiwa kono na weta chuchuga ku awacho nyima da pe nu be nyima da to yo awu fifila
ye le ʋedume gake ŋlɔ to toa yemenya naneke nenema o abe srɔ̃nya ƒle wotɔwo ye gake yewo toa ye menya nye be ne wo hã wowɔ tsɔ vo gbe ma gbe ne Saturday ne nye be enye Kristo toa woayi church kaka 12 odiu no ƒo 2 woava wɔ tsɔ 5 o'clock wokpa ne nye be menye Kristo to woanyi nɔ ge ʋu kakaka afia woawɔ tsɔ afia va ɖi ama abe 5 o'clock nyanu nya ɖi ama vɔ ko nu sia nu kpa ʋuƒoƒo naneke megadzi yim o wobe tsã wowɔnɛ kaka dona zã gake amewo va wɔ amewo srɔ̃ xɔm yina be wotre nenema ɖo. Fifia ekuwɔwɔ fia vovototo gã aɖe va ge ɖe me etsã na ame kua wozinɛ ɖi eyɔna ƒometɔwo wova bɔbɔ ye wɔ susu tso ŋu gake fifia ekuwɔwɔa miava ge ɖe blutɔwo dome va ko blutɔwo ƒe agbenɔnɔ va kɔ eku wɔ mee eblutɔwo na ame kua kɔsiɖa ɖeka wova nɔ anyi ebua tame tso ŋu gake fifia miɔme evewo hã mieve ge ɖe eblutɔwo dome va ko eblutɔwo ƒe ekɔnu va kɔ trɔ zu miaƒe kɔnue fifia akpɔ be vovototo gã aɖe le me gake mídi be míagatrɔ yi ɖe míatɔ xoxoa me ne blutɔwo nɔ ko wotɔ ne míawo hã míako míatɔ ne nu sia nu nasɔ agbe tsã gagbegblẽ mele me gake fifia ne gbonyo party na ma le agbe dze be ko ganyawo ɖua mokɔ ge nɛ o ne ku vɔ wova ɖe nu gãgã va yiwo xɔlɔ va bɔbɔ ahamanye tawo kɔkɔ va eku wɔ mee gake tsã ne kpea ku kɔa ne be ɖi ko vɔ ni wɔ ge la wo gbea wo vɔ kɔa ame sia ame dzo yi ɖe aƒe me gake fifia va trɔ zu function ne game le asi o ne wɔme ku kɔa ele ta ɖe asi afi ne gakpɔ ge la va wo kua etrɔ zu eni amewo megɔme sem o ta míɔlɔ be ya yi ɖe xoxoa boŋ hã ade míadziawo